Pozdrav! Evo, napisali ste mi dole u komentaru da bi htjeli da vam pokažem kako se pravilno rade još neke vježbe, pa evo sad ću vam pokazati prvo od njih. Legnemo se na pod, širinu stopala odredimo tako da nam je čak i malo šire od širine ramena. Zatim približimo stopala prema sebi, kad se nagnemo na stranu da možemo lagano dotaknuti i doći do peta. Stopala potegnemo u zrak, savinemo koljena i zdjelicu zarolamo kao da podvijemo rep kako bi donji dio leđa bio na podu i stisnemo čvrsto trbušnjake. Ramena su u zraku i lopatice, čvrsto stisnemo trbušnjake i zatim idemo na jednu stranu sa prstima do pete. Sa bočnim trbušnjacima, znači radimo taj otklon na stranu, a prednji trbušnjaci drže ramena visoko u zrak. Znači oni rade, recimo prednji trbušnjaci rade kao u plenku, a sa bočnima se onda gibamo na stranu, da dlan dođe do pete. Znači ne se rolati, nego držati visoko i ići samo lijevo-desno kako bi radili bočni trbušnjaci. Znači vježba je i za prednje trbušnjake i za bočne.